Сегодня работает «Двойка», так называют батареи это орудие, в заброшенном садовом кооперативе. Первый залп без пристрелки в цель. Militer Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan kerja tempur artileri pada posisi pasukan Ukraina. Tentara Putin mengklaim meluncurkan artileri tepat sasaran. Dalam hitungan detik, rumah tempat bernaung pasukan Ukraina dilenyapkan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa, 11 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri tepat sasaran. Jurnalis berhasil mengamati kerja para penembak di zona NVO. Tampak serangan menghantam sebuah rumah dan membuat pasukan Ukraina ketar-ketir menyelamatkan diri. Namun tidak dijelaskan jumlah korban yang tewas maupun yang terluka. Вряд ли приблизится к позициям российских войск. К артиллеристам мы приехали в редкий час затишья. Огневую поддержку передний край не запрашивает. По опыту будет ночная смена. Артиллеристы уже приступили к наброске чертежей. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.